ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ki artli kisang bhalang na ribhoy bakan thop ek Federation of Khasi Jaintia and Garo People bat ka Khasi Students Union Bernihat Circle ha kan reutrik unai luar arjap sa kila kentui ki torba snong ba kim dai ban khot ngop hai ki petwer ki bala syak kendang ha sarkar Assam nadu snong Jorabat hadu Bernihat badang hap syakaliang jong put Assam juga jela Assam ki noi lam jing ni ki artli kisang bhalang kila pen pa ki dan mentah pedang jing ngop kya ba menta ki bri ki bala kala petwer na kajing penpera jong sarkar Assam ya ki yeng tap siliang bat ikidukan balas nabe an kila panwanrung syapok kene kejela Meghalaya abede bat ka jingwan ini ki illegal migrants di basabe bat bisa kendang Meghalaya Assam ni batila ban poi bat ban syong sigi di khan jong Bernihat Circle jong Bernihat area jong sini na kaneliang jong kaseng FPSP ni kentu ke kirang ba snong ikiseng samla snong ikinong snong bat kumjuro ya kinong aywayin ba nakaliang dangi ke FPSP impwa ba pipin pediang ya kitigi breu ibawan syong illegal ba syong illegal na po Assam bagin one flat rate pak sapo kadong berkatan dangi dan nakaliang dangi ke FPSP ikentu ban ngira karpat ri bat ngira ongro ini bakindai ba umbit ban sya lane ban pediang kumi gini gibril ba sabe na Assam bakin pediang bakin wan syang ban sa apa Meghalaya ban iburo ka jing maham Meghalaya kaseng FPSP kumjo ba Meghalaya ka tong KSU iburo ka jing maham ya ki kinang syang snong ada ngilap ya gino gi snong iba penken habedai berkene nado kene kesni dan Meghalaya dungi kaseng sa simpat bagi we gilat kinti ko kampenya tanggine hi kentian nakalian dari KFSP ngirang dondro i ba mic dan sa ai jingmut lam ban ya kren lang ban ya khai ya Thailand habe dei berkene ka mat ka ba ni nakalian seng ni kam nang le ie habe dei berkene kan bordar ni syam bisa nado na khana para ado hadini dilom nang kemai ni hakane kapor pemerintah kasokaka Assam kala persang ban Banwat ya kita imigran di besong bian hapo adok hapo ke area itu dan nakaliang kejungi kum kaseng ni ketujur ya di para samla ya di para nong yalam seng halang bat kunjur ya di ya di rembak senong di badan hati ni di bordan nadu kena para hadu kat ramer tadi ke area ka Bernihat tengah ke ni kerpak jur ni ba hati ni kipor di pemerintah namar kalong kapor ka Sarkar Assam kada kendangi ini ki breu di bawan som bian tingi kerpat ipi ba hil subha banyak peklam ban ya tundok lam ye kini ki jinge ki ba bahap hapo jong ni kathan jungi namar ba yo lese kini kilong ki ba penjat lane ki ba penpra ya kajak bendreu kaberpat jungi dan nakaliang kajonga ko muskitri jong ka KSU Bernihat Circle ngakam tujur ya ki para nong song snong bat kumjuro ki ba ai ki yingwai ki jongki ba hinso bha ba nampat aiwai hakini ki por kumta namar ba kadang long kapor ka badan pedeng kejingma dengan terpat juru ya ki rembak snong ki badaun hapo nadu nak na para hadu ha kat pramer bakin pit perman bakin patsya yano ya ki train ki ban aiwai ki ying jongki hamide bat kini kinong chong wai ki ba ka sarkar Assam ka persang ban kendang gini ki por menta te nakaliang ka jungi ngairu ka jingkit bok kriang ba lada ka sarkar hi kandai ban simkhia yakum kine ki isu ki ba ka sarkar nakawe ka jela ka simkhia ba ka sarkar Meghalaya ka jungiru kadai ban sim ya ka jingkit kli ba kadai ban pet perman hamtam habidai bat ke bordar hangne ka bengidan hasnda jong kane ka Bernihat ka jungi te ngakan tujur ya ki saisin kum ki nong yalam snong bat kum juru ya ki para samla ki para nong yalam sing halang bagini pek perman nang ne sakmat